روسپی و سەرۆک عەشیرên herêma Cizîrê bi daxuyaniyekê piştevaniya operasyona xurtkirina ewlehiyê kirin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku qet sedê li ser daxwaza xelkê dê Razorê ji bo têkbirina şaneyên Daişê û kesên têkder dest bi operasyonê kir. Her wiha hate diyar kirin ku ew hewildanên derxistina fitneyan di navbera pêkhateyan de red dikin û ji xelkên dê Razorê daxwaz hate kirin ku guh nedin hêzên dijber. Di beşekî din de hate eşkere kirin ku hinek aliyên têkder dixwazin aramiya herêmê têk bibin. Di dawiyê de bang li tevahî serok eşîr û Rûspiyan hate kirin ku destekê bidin qet sedê û guh nedin fitneyan. ام وك مجلس عشائرة وك هيئة عشائرة ام مساندة حملة قصدت كن يال ديجي تيرور المنطقة ديرا زوري داني وديجي مجموعات افكاسين تهريجت كن جبوي مخدرات ابا هدف حملة نوك اب كاسين دي دعايات كن انه هدف حملة شارع عشائرة عربة اوت كن قطعا او تشتات تنايا واب حملة بيجي بناء سر خبطة سروك عشائر المنطقة ديرا زوري حملة شيبية او سروك كون بنا قصدي رنجنا دعوة في حملة كلينا او واجب خوي انساني اخلاقي وطني رابينا وام ادانه مواقف جلك سروكين عشيره ياخذ بيجن ام سروكي عشيرنا المنطقه ديرا زوريداني تخازن فطنجي المنطقه دا بدنا خلقاندن بدعم اريكاريا اف دوله اقليمي وجريداني واجد هاد اثبات كرن صد انه جريدانه بانظمين دكتاتوره تخازن اب امن امان واستقرار منطقه خرابكن ام تنديدا وتصريحاتات كن ام بيجن تتشتوا انسانا نبع عشيره رهنه ونا تتشتوا قاعده ولي جماهيري نبع عشائري واده جهنه